Lah pulang ABG tua dari Kadai. Alah, tiba tu kajang-kajang di aku. Jali dan menggigit kajang-kajang. Oh, ndak kajang-kajang do manggigi ya kira. Baanya hujan lah be hari iya. Malah sila keluar lah kan hujan kan tu pakak nam langa kecik den na mandamam lah gaek gogo. Tak tu paracetamol lagi den. Kalau lah manggigi ya kajang-kajang kau ndak taluk dek paracetamol le do. Ka IGD ube le gaek. Yang tanilah den ke gede je. Ndak den do. Aden ndak do menyuruh apa ke Kadai do. Ala den tagan tadi pinak mau dikecek nona, pailah barang ke surang hari tengah malam pa nak den tinggal ndak niu den nak kan nonton do pailah surang. Ndak jam bulan ni lah den pai. Ambulan, weh, ambulan tuh cik udah ndak pakai piti, cik udah perai minyaknya jual ye tabe isi tu. Lama saya udah ngecek ambulan, pe main tadi ndak damam 2 pulang damam tuh suruh-suruh pakai ambulan ndak udah ngulang piti den senyok. Itu jah dan ngapai deh dan gua badannya lah meningin gua. Onda kan ado. Tadi ke Kadai nih onda. Nah, pulang Kadai pakai onda bisa berarti bisa ke rumah sakit pakai onda tuh. Kok pingsan di jalan gua, dia menggigit sama dia kau onda. Pingsan di jalan gua, saya udah dan. Ndak bitu selada. Kaki masih bisa berjalan dah ke rumah sakit, berjalan dah ke rumah sakit. Beko kalau panek baranti sebentar beko tibo dah laki pagi di rumah sakit atau kok sobok dah di orang beko diantar dah ke rumah sakit. Dah jadi udah. Malang mana nasib. Weh, awak nang bebek parangai surang ulang nak kecet malang nasib. Tu mako kalau dikecet orang tu tahu duntung sekitik dah jan pe malala ka Kadai. Awak lah gae ndak ada masuk malala ka Kadai. Kalau masih muda baru malala ka Kadai. Kalau ala punya anak sama bini di rumah sih main ledah nak mengangkang ke Kadai tu doh. Ngapain lah halai? Dia nak ngurus urusan orang